Yes, mambo vipi kama kuri mwese kabisa abataramu basangira ngendo basani mwese mutazama kwijini sport kuri jini present TV kabisa. Yes, rero twagarutse n'amakuru y'imikino agezweho agiye akunzwe yo muri kuri abantu bese bagenda bumva bazindutse cyane abishyushye. Yego ni menshi cyane muri sport, tubafite amakuru menshi cyane mu makipe agiye atandukanye turagenda tubagira no muri transfer news kabisa, Champions Premier League, Bundesliga, La Liga Santander zageze kabisa kuri weekend kabisa. Turagira mu ikipe ya Manchester City kabisa, ndabona inkuru ivuga ati Pep Guardiola arimo aricuza kuba yararekuye Gabriel Jesus mu gihe yaguraga Haaland kabisa mu ikipe ya Dortmund. Ni mu mpera za saison imini mu itangiro za pre-season nibwo umusore Gabriel Jesus yavaga mu ikipe ya Manchester City kabisa, nyuma yuko ikipe ya Manchester City yari inaniwe gutwara UEFA Champions League, ariko bamaze gutwara ikipe bamaze gutwara igikombe cya Champions cyo muri Premier League hano mu Bwongereza. Uyu musore Gabriel Jesus rero akaba aribwo yavuye mu ikipe ya Manchester City yerekeza mu ikipe ya Arsenal kabisa, nyuma yo kugurwa miliyoni zigera kuri 85 hafi aho ngaho nimba nibeshye. Nibwo rero bamwita umutoza wa Arsenal the Gunners bamwita Arteta, avuga ati kabisa uyu musore Gabriel Jesus bamufusha gusa bamuvuga nabi, ngiye mubonamo talent kabisa, naze hano Emirates kabisa dukorane. Nyuma yuko rero yageze muri Arsenal the Gunners agatangira gukora ibitangaza, nibwo Pep Guardiola avuga ati I am regretting for losing Gabriel Jesus. Ibi rero bikaba byari byagarutsweho na Ronaldinho wakinaga mu ikipe ya those moments of individual brilliance that only special players can provide. The quality goal versus Leicester, the mazy run versus Bournemouth, and his overall contribution to the team. The most pleasing thing for Arteta and Arsenal is that their new striker is great for loss of Gabriel Jesus. Ashatse kuvuga ngo nago Manchester City izatinda kurogereta kuba baratakaje Gabriel Jesus. Nibyo birimo biraba kuri Pep Guardiola rero muri iyi minsi barimo avuga ati I'm regretting for losing Gabriel Jesus. Gabriel Jesus kabisa akaba yari umugabo ukomeye cyane, yari inkingi ya mwamba muri Manchester City, none batangiye kugira bati we are regretting kabisa. Ikipe ya Arsenal the Gunners rero ikaba yarabonye umucunguzi Arteta aravuga ati I have just seen the defender. Nabonye umucunguzi kabisa, nuko bigenda kabisa uyu musore Gabriel Jesus agenda akora ibintu byinshi muri Arsenal the Gunners kabisa, si ibitego byinshi cyane, amahatike atabarika. Uyu rero akaba avuga ati ndamubonamo ejo hazaza ha Arsenal. Yes, nago turaza gutinda kabisa, ni mu gikombe cya Shani kabisa, amakipe agenda ashakisha kugera muri Shani izabera muri Cote d'Ivoire hariya muri Afrika y'Uburengerazuba kabisa. Ni imikino yari yagiye ikomeza rero, ikipe y'u Rwanda Amavubi ikaba yaguye miswi n'ikipe ya Ethiopia hariya uwanja wa Mkapa muri Tanzania, Dar es Salaam, umujyi wa Dar es Salaam kabisa, kuri stade uwanja wa Mkapa aho ikipe ya Simba ikinira. Yes, ni match rero yari meza neza kabisa, yari ryoheye ijisho, aho abasore b'u Rwanda bagiye barata ibitego bigiye bitandukanye na Ethiopia nayo ikarata ibitego bigiye bitandukanye, ariko bikaba byarangiye ari zeho amanota bakaba bayagabanye, akaba ari 1-1. Match kurikira rero ikaba izabera hano mu Rwanda. Turabutse ko match itazabera Kigali, itazabera i Nyamirambo, ahubwo match izabera hariya i Butare kuri stade national y'Ihuye, dore ko iyo stade rero ifite ibyangwa byiza byo kuba yakira uriya mukino, mu gihe izindi stade zose zidafite ubwo burenganzira, dore ko stade Amahoro ariyo yari ifite ubwo bushobozi irimo iravugururwa mu gihe kigera ku myaka 2. Rero turaza gukomeza kabisa n'amakuru agiye atandukanye. Champions zagarutse, Champions y'Ubudage mu Bwongereza Premier League, La Liga Santander mu Faransa, Serie A na Serie B zose zikaba zagiye zigaruka kabisa, no kwihesha yose weekend n'uburyo kabisa, abantu bose baraza gususuruka. Ikipe ya Chelsea iraza kubifatana n'ikipe ya Leicester City, muraza kugenda mubibona kabisa kuri line up kabisa, mugenda mureba mudukurikira 5-5 amakuru agenda agezweho yose, tugenda tuyabageza 5-5. Akama kuri mwese rero muri ingenzi mukana subscribe, share ndetse na
like mugenda mubona byinshi cyane mudacikanwa na bimwe bigenda bibageraho kabisa. Ni Genie Sports kuri Genie Present TV, mwese nimugacikanwe, ni buri munsi kabisa tubagezaho agezweho. Nago twatsinda na nugo twagenda kabisa tutabanyuriyemo muri transfer news zo ziragenda zivuza ubuha kabisa muri iyi minsi. Amatransfer ni menshi cyane, amakipe yaguze andi yagiye agurisha, nuko byagiye bigenda. Nago twatinda turamanuka gutya, ni transfer zagiye zikanyuzaho mu ikipe ya Manchester United kabisa. Umusore bamwita Casemiro rero akaba yari umukinnyi wa Real Madrid, murabizi cyane yagiye akora ibitanga byinshi muri Real Madrid, batwaye ibikombe bigera kuri 12 bari kumwe n'umusore Casemiro. Iyi Casemiro rero akaba yagize atya ati I am now a player of Manchester United kabisa. Akaba ubu ngubu ari umukinnyi wa Manchester United bidasubirwaho kuba yarageze mu kipe ya Manchester United, akaba yambaye umwenda wa Manchester United. Uyu Nicolas Pepe nawe rero akaba yari umukinnyi wa Arsenal the Gunners. Bikaba byabaye confirmed yuko Nicolas Pepe ubu ngubu atari umukinnyi wa Arsenal, ubu ngubu akaba yamaze kugera mu ikipe ya Nice yari mu gihugu cy'Ubufaransa. Bamwita Tapsoba, akaba ari umukinnyi wa Bayer Leverkusen kabisa, akaba yagurishijwe kuri miliyoni 35 z'amayero. Akaba ubu ngubu yaguzwe n'ikipe ya Chelsea the Blues. Chelsea rero ikaba yamaze kumwibuka ko miliyoni zayo z'amayero 35 kabisa. Nago dutinda turakomeza na transfer zigiye zitandukanye. Manchester United ikaba nayo kuri miliyoni zabo 5 baguze umupeti ukiri muto cyane bamwita Dubravka, bakaba bamukuye mu ikipe ya Newcastle kabisa. Ikipe ya Everton ikaba nayo yagize gutya ati wa musore we Dele Alli kabisa, tukaba tukulambiye kabisa. Bakaba bamufashe bakamugurisha mu ikipe ya BJK kabisa mu gihugu cya Italy. Ikipe ya Manchester United rero ikaba atari ukugura umukinnyi muri Everton kabisa, gusa ikaba nayo yageze gutya ikabaha umusore Garnell kuri miliyoni zigera kuri 7 zose kabisa. Akaba Everton yamaze kuba yagenda imwibikaho. Ikipe ya Valencia nayo ikaba kuri miliyoni 7 n'igice kabisa, ikaba yaguze umusore bamwita Almeida rero akaba ngo bamuguze mu ikipe ya Victoria kabisa, bakaba bamuguze miliyoni zigera kuri 7 n'igice. Ikipe ya West Ham United kabisa ikaba yamaze gusinyisha umusore ukiri mutoya Paqueta kabisa kuri miliyoni zigera kuri 60 bamukuye mu ikipe ya Olympique Lyon. Chelsea Amasoni akaba yamaze kugurishwa ava mu ikipe ya Chelsea ajya mu ikipe ya West Ham kuri miliyoni z'amayero ya 15 zose, mu gihe ikipe ya Leicester City nayo yaje kuba igurisha bita Fofana kuri miliyoni zigera kuri 25. Ikipe ya Chelsea ikaba yamaze kugenda imwibikaho kabisa. Transfer news kabisa zirakomeza. Ikipe ya Bayer Leverkusen nayo ikaba yamaze kwibikaho umusore ukiri muto cyane bamwita Papadopoulos. Ronaldo nawe akaba yenda kuva mu ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 30. Akaba hari ikipe ishobora kuba yamugura, nimba ari bihuha nimba ari byo nago na gusa inkuru abanyamakuru bagize gutya barandika. Cristiano Ronaldo rero bitewe n'ibibazo afite na Manchester United nuko bigenda nabi bidakomeje kugenda neza, yava mu ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 30 z'amayero. Mu ikipe ya Real Madrid twagiye kwivugaho Michael Asensio nawe akaba ashobora kwerekeza mu ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 30. Diru ikaba yamaze no kuba confirmed kabisa. Bamwita Karim Mustafa Benzema we akaba yongereye
amasezerano muri Real Madrid ati aha niho ngomba kuguma, aha niho ngomba kubakira ibigwi, aha niho ngomba gutwarira ibikombe, aha niho ngomba gutwarira za Ballon d'Or ndetse ngaho bakira amateka akomeye cyane. Bamwita James nawe rero akaba kuri miliyoni zigera kuri 18 nawe agiye kuba yagurwa n'ikipe. Ikipe ya Paris Saint-Germain nayo ikaba yagize gutya, ikaba yagurishije umusore Paredes kuri miliyoni 15 zose, akaba yagiye mu ikipe ya Juventus. Bernardo Silva rero nawe akaba yagize gutya ati Manchester City hano Etihad kabisa ndaharambiwe, siho ngomba kuguma, nkaba nerekeje mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ngomba gukinana na Lionel Andres Messi Pochettino, nkakirana na Mbappe, nkakirana na Neymar Junior Santos n'ibindi byamamare biri muri Paris Saint-Germain nkaba Sergio Ramos. Transfer news kabisa nakagaruka, reka tuwe tuzini yangaha anako Gene Sport yacu dukomeza kabisa, ni ntugacikwe n'ibintu byose kabisa, turazinduka n'amakuru menshi cyane ya siporo, ntugacikwe kana subscribe ubundi ubone byinshi cyane byigezweho. Reka mvuge ngo Astra Vista, Astra Wigo, tuko pamoja 5 kwa 5.